Važnost digitalizacije je ne samo u dostupnosti građe korisnicima, već je to i način da se to neprocenljivo kulturno nasleđe i zaštiti. Mi imamo slučaj da smo započeli digitalizaciju, pre svega u cilju zaštite najvrednijeg delova fonda zavičajnog odeljenja, kao što je recimo Čačanski glas, koji naša kuća jedina ima kompletnog sačuvanog od 32. godine na ovamo. Onda smo to naravno proširili, izgradili sopstvenu digitalnu biblioteku, imamo sopstveni digitalni repozitorijum sa više desetina terabajta podataka. Znači, kapacitet nam je višestruko veći nego što je nešto uobičajeno bilo pre nekoliko godina za velike biblioteke. Mi smo već ostvarili taj nivo. Imamo Centar za digitalizaciju, što je možda i najvažnije reći kao posebno odeljenje 2008. godine, kadar koji tu radi stalno, plus javne radove i angažovanje drugih kolega oko pomoći za digitalizaciju, dodele meta podataka i slično. Znači, s takvim radom mi se ipak nismo uspeli izboriti za iole ravnopravan status sa drugim ustanovama kulture u Srbiji. Recimo, ove godine od 35 odobrenih projekata, svega je 5 bibliotečkih projekata, a svi dobro znaju, kogod se bavi digitalizacijom, da najviše su zaista uradile biblioteke, više nego svi ostali zajedno, kada je u pitanju sektor kulture. Ali dodatni razlog za moje jedno nezadovoljstvo je činjenica da smo danas konačno uradili jednu statistiku zadnjih 4 godine kako smo kupovali knjige, odnosno kako je biblioteka prinovljavala nove naslove, pre svega knjige i slikovnice za djecu. I videli smo kada smo sravnili sve te podatke od 2013. do 2016. znači zaključno sa zadnjim decembrom prošle godine, da naša ustanova zbog postupka javnih nabavki koje moramo zakonom da sprovodimo za kupovinu knjiga, praktično je u odnosu na 2013. prošle godine kupila 2100 naslova manje, što je za našu ustanovu izuzetno veliki broj, jer smo recimo 2013. mogli da kupimo 7700 knjiga i slikovnica, odnosno da prinovimo, a prošle godine svega 5600. Kada je reč o finansiranju za nabavku knjižnog fonda, za poslednje 4 godine u Čačku zabeležen je pad od 27%. U to ulazi nabavljanje knjiga i slikovnica, ali i obavezan otkup od strane Ministarstva kulture i informisanja, gde je odobravano više sredstava, što je zaista paradoksalno, kaže Trifunović za Epicentar Press. To je vrlo loša vest, pre svega za korisnike biblioteke, loša vest je i za našu biblioteku. Mi smo, eto, to javno danas nešto i napisali, ali vidimo iz reakcija kolega, a i svih ovih razgovora koji smo godinama već vodili sa drugim bibliotekama u Srbiji, to je zajednički problem javnih biblioteka, to je problem Narodne biblioteke Srbije, jer smo saznali i da i oni imaju ogromne probleme oko nabavke obaveznog primjerka. Znači, to je nacionalna institucija koja mora da nabavlja i oni moraju da rade jedan deo nabavke obaveznog primjerka putem javnih nabavke, što je pomalo apsurdna situacija jer ih je zakonodavac praktično sputao da rade ono što po zakonu moraju da rade. Budžet za nabavku knjiga od 2014. do 2016. je bio fiksno 1.500.000 dinara, što nije dovoljno za nabavku knjiga jer su biblioteke u Srbiji uslovljene da nabavljaju knjige preko trgovaca, pa se na cenu još doda i njihov procenat. Jedino ispravno rešenje bi bilo da se ipak ustanovom kulture u jednom dugoročnom roku obezbeđuje adekvatno finansiranje onoga što je suština njihovog poslovanja. Suština poslovanja biblioteke je da učini knjige dostupnim korisnicima. Mi možemo čak negdje i da uštedimo, ali ne bi smeli da štedimo na knjigama, znači na knjižnoj i neknjižnoj građi, zbog koga korisnici biblioteke, odnosno naši sugrađani praktično i dolaze i koriste usluge ove ustanove. Konkretno, za ustanovu ove veličine u gradu koji broji stanovnika koliko ima i Čačak, godišnje bi trebalo nabaviti oko 9000 novih naslova. U 2016. ta brojka je bila 5600. Taj standard nikada za sve ove godine nije bio ispunjen.